Maaya pa balita po kareng kaya katamong mamasada. Inutos na ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ringagarang pa magpalwal kareng 5,000 pesos sa fuel subsidy para kareng driver o mamasada. Kareng pampublikong sakyan na apektado ning pamagtas ning presyo ning laro asang kaning tensyon king Middle East. Agpang kang Executive Secretary Ralph Recto, apisabyan niya itiking pulong kaya bereng alkalde king Metro Manila bang asiguradong mabilis pamagdake king saop. Sinabi ng Recto na maulagay papel dareng mayor, uling ilay mikibalo king bilang at sitwasyon dareng jeepney at tricycle drivers kareng kanya-kanyarang syudad. Target umpisa ning pamagdake fuel subsidy king Martis ning tutuking Paruminggo nung nukarin munang makatanggap reng drivers king Metro Manila baya ipatupad kareng aluwa pang rehiyon king mabilog a bansa. Prioridad amidinan king subsidy reng tricycle driver at king lalam ning jurisdiction dareng LGU katuki reng jeepney operator ang pong driver at aliwa pang sektor ning transportasyon. Idaking ayuda kapamilatan ning Department of Social Welfare and Development o DSWD gamit ing assistance to individuals in crisis situation o AICS program. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.